terorist? Nije. A zašto? Zato jer si ispala prava bomba. Jao, koji si ti kreten? Jesi to nešto zapalila? Ja sam se zapalio za tebe. Idiote, čini mi se da nešto gori. Požar! U pomoć! Ne brini, ja ću te spasiti. A šta si ti? Neka Chuck Norris maslina. Ne, prvo ću nas zanjihat, a onda na 3 skačemo more. Dobro. 1, 2, 3. Geronimo! Uspjeli smo! Spasili smo se! Budi tiho, ne miči se. A ko je ugasio svjetlo? Subscribe. Oh yeah.